no mwana one omoske Abel huyu no mwana gocha sende. Kwa hivyo tunasema asante na tunawaombea. Tumaete there challenges sasa mangano yoborai, lakini kila wakati otogo sabana na ntukange county itunyate na bia dabo igona iwa maga korunyomba ekeriria to mwana olia mwangete korwa nimolendete sana na baya ngonya komboli na bono togo tripoka naye, lakini semo kanaro alete ama tebya chikomoro nyagetali, lakini ongama igankoleki mbaletere mwanyanjerane aseiga bono ndete kwira libageli musike chanwa karibu noli no muigwa na kabisa koronaro anena igwa ukwane gesigisi ya kongu sana. So karibu, just feel at home. Yonko ira libageli kabisa ingeo musike chanwa libageli elindanya algo tukwania oyo chanwa igate tekero kyubo governor nende democracy yote ano ndo bwensi yote kuboli kerogo ondeta maisiko mukanya umuntu tara declare kuboli kerogo kyubo governor agoro kunyamoko ntoiwana ina nchena ya kote yangu boli ande kerogo kyubo governor nende tinda ikororo lakini ka kerotora asuke na botoko nyakoligeli gosoma tebo hiyo. So alia konya kukwano iska kuna maybe ngoli kitole keroge kio atujafika hiyo mahali ya saa gatoa libaga yo gukorera abantu baito ntora akora nane miaka ebere bono tokora suguma togo chikange miaka 5 tole gose tokoira na gose tora tigeronde nera agambe agatalia maya yondo masiko twara ndamwe mwende yonse lakini asenge njo yata nyakobolia bonere igate tukoboli pi na ende mambi na tebi kuna sanara ngobe kirwe gutiwa nga irwe nyimbo omoskena tebi na lero coach ko baenge coronated elinde aegwe bisio anyale kobolie keroge ekyo neno mumromo ke sana ubwate chinguru ntoko mosabera ntune parish gichantora monde bwensi tomo sabere kabisa sando nsisago tacha atache na mabera nyasaye musike chanwa